Di ngalai ya ki videos ibaban kan mau ya kejengkeran ke jonga atas nama Arhajar A halor ke reservation policy dengan aku play ya kita barok kita penek ya kini video nama ke peni bahwa arus nama mensyuaru bahwa indo ulah keren pipa halor ke reservation policy arus nama mensyuar kali ke-8 hanglo kita videos jonga kejengkeran ubah ada masa maka ketukupur uru larong nong dalam jong sebalang timdan namar ba ada masa mai sim lawan pat niru ngim sim lathnum ngim sim ben ba bale umman join aga hal strike jongi ba sim lawan ru namar habangi kran ya reservation policy kan sitom hayu ubon kran sifam kani ke policy kum president jong ka federation of khasi jaintia an garo people un kran kuno je namar ba ngim kwa ba ibu hak position ngim sim lakhat bat kum ju uru sim lakhat ini Rengga di bangkat, jumpa ini, James Secretary Joba UDP, Dr. Jamino Mauthor, Lalek, banyak kendua. Dia kata ke jingkeli kipat bapa balai, ngaman, balai ngamdan harus terus. Cakap bahawa siang syakman. Kum banglakan ke jingkeli lenti, bat ketong ke jongan kalau bah, apa pelajir yang kum undang elam bernong hikmat, dan pendak dia kata ke kamram apa jong ke kabinet. Asngi syawangan mi nasional berleng, sa Switzerland, ke kabinet kalai kendua. Ngala keren ya kayak pengaliban keren. Namla banyak tu Ahmad Tinggi Media ya kayak pengaliban harga kabinet. Namar harus ni ba nasmai kum minister. Ngala shim ya code of office and secrecy. Ladang itu duk kayak pengaliban harga kabinet. Ngapan kanyi ya ke kulat. Kapan nak lelai ba ngashim ya ke code of secrecy. Nak kata kadau pio media briefing barbor hadir jong kijingin kendul jong kabinet. Pemia bansyang apa juga kabinet, bat bandring video, bat bandring audio clips yang dijadikan buat kabinet. Lajit yang nak pendep, kita kamram juga kum undang dalam syarat kabinet. Nam suatu balik berdon kam bandlum bandlang bandung kiri upai ba akan ikut kam tang hapo lai penai bala tahu ya kesorkar kabat rumah. Balik la ailat ya Dr. Mukul Samapat, undang Chief Minister Pras Nemlenter. Klaim dapat hit ya kan ke isu. Balik ni isu kami minta tang hapo live night perform ya kan ni ke MDA 2. Kabar ipat ba kirang sudah je ya kita nak hikmat. Dan nak jongki kiba kasia bata haki tersimru keempat kuat. Minta ya kita kicu ipat ba ngintan bian benmi na dukan. Mi nak kali bapinya. Mi nak jeng dia waidam wan jematan. Wanyawan sya sekretariat penyesuaian badan. Lada kalau kumta kadang jenggut iu benong benjit nong hikmat. Apa kijit nong hikmat, kamu ketika kamram jong untuk nong hikmat banyak saj nak bentajung pi. Kenapa pi pendap nak jong ke kai ke pateng, pendap nak jong ke duty like school show school, pendap nak jong ke duty bansong di slipar lah ni di kai di puri sesulok. Lada mas ndap election ngan lum man kesengi ki ba. Pat ngan pun kam no yaki don nak ki bawan hang ni hikmat ye. Ban keren syapang reservation policy. Beriu ki banyak ki kamai taksi. Hampir kinyo cuma tahu you lada implement lada ketiwi ke kota jungi caknyo ko persen ru kinyo kami maki ha sorka namar kila dan lagi joki turus taksi ladan lagi joki auto rickshaw banyak ti haba pi ong nong hikmat ta ke 2% yepi namar babaro lagi pusat lak ngut kan nyam ke assembly bangilik yarung bani batailut iki kam jong stir ti pala jit iki tik angut ai ni kan kumtak ni ngim ong ba ngi lapedap. And ketika kamu kepada it's a continuing process. Nah, aku beli ya kaki isu bakal ada ajemut ya pandan dah expert committee. Bat ya kata sarkar ada menjur. Ni dan kami ki expert. Namar ni tweet kat tweet ni namla pan develop. Ki expert ya ke reservation policy kita beri kita tip ya ke demographic profile. Kita ya ke constitution. Kita ya ke law. Kita ya ke jurisprudence. Kita ya ki rules and proceedings jong ke state assembly kitip ki legal precedents dah latip kita baru dan kalau expert and dah cakap juga kita expert kin matai nak nangnya auto nang matai nak nang di madan kumno peniat ya ni ke state di Fiji yang abang lek ayu pada ngan lit nak cakap jong ki nanti madan nak wan som nak mapi cakap jong hiru bilang fit nampak ada jingkan juga katuk ani leng ibu kam tebet ba maki ban sutu siapa legislation banyak ngata ai ngarung ngan lit nya auto no nreng banyak auto ngat kan urban kasi ban sab ha